Ka Office jong District Social Welfare Officer jong ka Southwest Kasils District. Rengkat ka jing trelang baga District Resource Center on Disability Affairs jong ka Civil Hospital Noston, balabay pisa da ka Office jong ka State Resource Center on Disability Affairs jong ka Civil Hospital Shillong. Mentakas ngi kila panlong ka Disability Assessment Camp. Nakabantaban page ikibriw, badan jing nuna hakirekod met, badban pentamay yung Unique Disability ID, ni UDID jong ka Mokarwat CNRD Block Hasibil Hospital Mokarwat. Kakongsan ha kanikas ngi kari kakong YR Maulong MCS Additional Deputy Commissioner jong Southwest Kasils District. Kalaitu baka Parliament kalada Penteri Kami kaany. Kabayade bakibriw badon jing nuna hakirekod met, ia kabalatip kung ka Rights of Person with Disabilities Act 2016. Kat kung ka jing penbej bat ka United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities. Kat baka kong Joyfulness rentatyang Assistant Coordinator UDID Project Khasi Hills District. Kalong balapan long ikan kakam, kenang mantanso ki ipait ba jong katany, nakamataban yo eka medical check-up, batban yo unique identification certificate, ubalong ubadon kambha, nakamataban yo ikiskim bat kiwi-kiwi kijimentoy, kibayade bat kibriw kibadon jununa hakidekat met. Kani ketika lat kaba long ba pendan bok kipi boro nyawan ketika disability assessment kan, bahas ni kapor yo wan dalam ya kibriw kibadon jununa hakidekat met. Ban check-up iki nang ba gin kuat kada yo lat yo kada disability certificate kilaban apply gitu. Te ya kani kada disability assessment kan la kendong ni daga office jong district social welfare nang nang ba ka jingi train nang ba ka district ba ka DRCDA jong nyapok ka Noston ba kunjuru jong ka state resource center jong ka civil hospital Shillong. Kini belum naik kini kenapa min ai tingerap lang ni kiwe kerja kaba pendek dan nang ni Shillong nuan aku ni ya kini bunci ni juga belum dah kuno sistem ni belum ha kawe ke blok nah kalau mau keluar dari hapoka rani ke blok kini belum yang kini kedai kamdang nak unta itu coba dan jujuna department kami ke certificate kalau ke identity ke bapenitu ya ubriau ni ke briau ba desisa karu pada jujuna di department kalau ke efek ni we kalau kapasan sedang tidak ke efek bapenitu bapide yang susung ke India kunjuru pani ke disability certificate ke UDID kade ka identity ke bapenitu ipi pide sisa kita beraplos saya kasau ko betan kade tadi beri don jujuna di department banyo ni ka certificate pada tolong ba pi lawan check-up hati doktor ni kada capacity chupi kala apras dan ni kala tam ka 100% sedrong lawan apply ni ka disability certificate dan dalam apply pada ni kibun schemes na po district social welfare office kibun schemes na po office jongka ICDS kibun schemes na po office jongka block development officer kibun schemes dan kajong wat itu di balapas kelas dan cenderung di bangunan jamlu kita kedon ke schemes kita nanti itu di bawah apply ya kalun banisan kang lajong ne bandek itu di kam kata kedon ke scheme lada adon ni ka disability certificate lada dek pas masapa dari lada ki dek polis apa ke train concession ke warga ta lada klik ke train in dunai ka by train ki kemudian kami bajau nombor ciru kata di situ na kalau kemudian kita kusi sendiri tentang baik kalau permanent mo dan nanti pada ki schemes kum ketua unemployment allowance kalau ni dikena dan ni diberi ba bangunan kapal bangunan jam kita pas kelas dan sedang kata dia untuk ke district social welfare dan nanti tujuh untuk ke ICDS pada mensuat ke Chief Minister Schemes minta dapat ke CM yang kataru bilaan apply kata ke each nanti kali itu campaign yang sebenarnya campaign yang yang kata baru bilaan apply nak ke block development officer pada ke Indira Gandhi National Pension Scheme kata pada di apply kan mereka prasna syndrome aduh dan kendainan bagi badan Parkinson syndrome bilaan apply kata itu kibasriu income tax ru kiyo ke rebate di duna kumungi pingin tekam sio income tax naman ni di schedule tribe bagi kumungi shari dahal di
daha ki habisir income tax dia ki breu ki berani kan kakat ki kam duna di sio. Kawai pada kadi bayo kota dan reservation hak yo kam yo jam. Kumie hangi district ni yo kam lebih baik ke district selection committee DSC angturu kadang daka percentage kaba lapo kadang ye ki breu kaba dan ye jingla department. Kawai pada kajing mentoy jadi hakimi pat kijaka hioi bagi shong hakibas paknya dak government tadi hakimi kijaka kiberon di bos paknya dak state government hakita kim council kan di certificate kawai pada yo kajing mentoy banyo yaki loan akiban pula patai ni kong hakita expand jadi ki loans ru kita yo kin seng yaki kam ki jongki te kawai pada yo bantiet kam nador yaki tiar banjara yaki kum ki prosthetic aids baki assistive devices kum ki wheelchair